Kalafalaya tu go kolosana so ne holo si hani hado tulu da wala tala tu tupu ke lata ia moi fefine. Whakamua taha e whakaholoanga taha mata fōu he whakatufono moi te kitaki he whakatunu fono he fono e ke pule ko lilifu ko Hema Douglas. Ke tālanga e taha whakamauanga ngahua ke he whakamalolo e tuanga he fono e ke pule moi tūtoko taha. Koe whangatapuka mole ni ho hoko mai e taha matakau mo he UNDP i Samoa ke whakatutala wa longona e tau manatu he tau e ke pule. Tau tangatanga hua whakatufono si pihia fōke e tau kui he tau matakau mai whafo he whakatufono hanga o ia ke he amana ki anga nei. Pehe mai e whakatunu whāno, koe puna mai e tau whakaholoanga nei, ha koe taha kumianga ne tausia i he matakau Commonwealth Parliamentarian Association ke he tuanga he whāno i ke pule ha Niue he tau kua mole. Koe tahana he tau whakaholoanga. Ne mua mai he mga ho ne ore iau ke he matakau ne whengau ke Commonwealth Parliamentary Association. Ke o mai la, ke tausia e taha kumianga, ta review ke sia ko he tuanga he fono ke pule he tūru ke hokoma ke mga hotonu nei. Si o mai e la tūru me tausi mo e benchmark review ia. Si ke sia e fono mena he tūru he fono ke pule tola hi mataki. Fono mena hai ani he nei. Fono mena ko tō lahi he tūru wa lata ke fō. Si koe taha mai he tau kumianga ia ne mo e la tūru ne he kua laha te whoke te tōru ke whakamaloa te whoke ki mua ke tuanga he whono ke pule koe tū toko tāni ka e li liu whaka Niue. Kai ha koe whono ke pule koe taha ia he tau laha whakatu whono, he tau branches he whakatu whono, koe tau whakawhilianga ha tā judiciary, koe whakatu whono, koe whono iki pule mai tau whaenga whakatu whono e taha, moe whono ke pule e taha. Si pehe moe kua lata te onono mga hui ke tau kumianga na, kua lata tu e whono ke pule ha tau tūru, ke uniune whakatose mai e whakapikianga ke he whono iki pule mai tau whaenga whakatu whono, ke mua e tūtoko taha. Hako ke kano, ke maeke he whono ke pule ha tau tūru, ke whakangahoahua ki te mena kua lata ke whakangahoahua ki ai. Longa moe lahi e ngā hua he ofisa he whono ke pule kai toko ngā hoa i te tangata ngā hua. Ka whakatai ki he whalu he tau whono ke pule he tau motu kehe, ko tau whahinga hua la lahi mo le veki atu ki he tau ngā hua he tau e ke pule osi. Ono tau tōru ke he tau whanau ngā hua he whono ke pule. Koe toko tōru ni po ke whae hanga. Toko tōru, laurai te whangaha, koe toko tōru ni hanga tau whanau ni ngā hua mō. E ni et, ka ono ka hanga ke he tau whakawhikauanga. Koe toko uofuru mataha e tangata ki le weki kei. Uofuru e tau tangata e tau e ke pule vili, tae speaker, tae whakatonu whono. But it's one of the smallest departments. Sika mga honei, kua liu te ka nono nei wa late tua e ke whai hiki anga fō, ke whai laka anga fō ki mua. Ke mai ke he whono ke pule. Ke tausini e whono ke pule e tau whekau whakaofisa. Mo e ua whakapiki atu ke he whono iki pule, po ke tua me whalana ki tu mau ki a lau tū. Ke mai ke whono ke pule ke tū tonga taha, mai ke whono ke pule mai a ke he whakatuna whono ka mai tō tangatanga hua. Ai whi ke e ka mai tuanga he whakatu whono, i lau tūrua he whakatu whono, a hai e pale mia, a tō tūru mai ana a kaunga hua. Si ka mnia whuka anono ka ke whono ke pule a hai e whakatuna whono, mai tō tangatanga hua. Ko hingoa ni e kumianga he mga hone ki kisia, ko hingoa hai e structure ke lata mai whono ke pule, ke mai ke whono ke pule ke ngā hua mitaki. Ako hoko tau te tūru kai, mga hahala nei. Ko nā kai tuai, ake tuai makona ke ngā tahani e whono, he ono e whahi tau pusi osi ni a nā kai. Ke he lahi tuai e whoringa he whono ke pule mga hone,
longe tunga hua he komisi ne ko lango ki ai. Kai ku to tanga hua ke le veki po ke langa matai atu ke fono ke tau matua ke puri ha tu haka tamina lahia. Ne nā kai mama mita ke hea tau tūra tau tangata. Koe tau tangata ngā hua I lalo hifo he whono ke pure. Ko mina lati e lau tōru ke lang matai e tau ke pure ha tau tūru ka eke kua mfuko whai manako ke kumi. Ko he ngoi tūanga he mana he. Whewhe he mana he. Kumi e tau tangata ngā hua. Whakarataha mo e ke pure. Tō mai ke mo e ke ta mai e tau whekau e ki loto e whono ke pure. Nā tau tūra mga hana I kūrahi e mana ia. So kai tau mawharo mga aho, koe ka kisia e tau tūru. Ko mina ta mai pouli noni he ta matua ke pure tau purenga, mai tā moto pouli noni loto he whakatonu he whono ke pure. Ka kamanai ka late he tau sibia, ka mana late ke tau se mui tau kumikumeanga tau ta mai he whono ke pure. Ka mai ke whewhe ke tau se tau kumikumeanga mahuinga, kumikumeanga hokuro, ka nā kai whetangata ngā hua ke lamatai ke tau ngā hua ia. Hako mai e mga hala toa whā kua liu e whainga hua fuwhanga matangi whakamanatu he tau tangata use motu ke mautali mai no nofo tau use. Kua maua mai e whakailoanga nei mai he whainga hua fuwhanga matangi ke he tau fuwhanga mai tau whakatai koe taha po ke nā kai whaia whā ke awhia e motu he mga hala toa whā nei. Koe mga hala toa whā ka mātahe au taha he mahina Novema ke he hoko atu ke hao tūlungu fulu he mahina pelila he tau kahau. Pehe te te ke whanga hua fuafuanga matangi ko Rosie Misiepo, pese ni he pihia he tau fuafuanga ka kualata ke mautari tu mau. Mua atu ke lauturu ne no nofu ke tau whahita he motu. Kualata ke mautari hako mena mai ke tau matangi mo tau peo ke hoko ke he tuanga tunga e tau awha ke tau mga hala ni. Pehea ia, kua lata ke tau whakakia tu mau e tau whakailoanga fufuanga matangi, ke iloa e tuanga he matangi, kai mua e mitaki ke mautari manonofo tau seuse. Ko tau fufuanga matangi mai he kautaha Earth Science New Zealand, ke lata mo e whahaitonga ki lalo he atu Pasifika, kua fuafua whakatai ke whā po ke hiva e a whā ke lauia e tau motu he whahaitonga ki lalo he atu Pasifika. Mai he tau fuafuanga whā ia, whakatai koe ua ke whā e a whā, kua fuafua ke hoko ke he wewehanga tūru, ke he 5 e malolo he tau a whā. Koe au fusimasini he motu he tau whā he tau pukamole, ne whakailoa mo he whakakisi ai e taha pēpani tuhia ai, he whakatunu whono he whono ke pule ko lilifu ko Hima Douglas. Mai ke ai ke tutala ia ke he pongi ni nei, hangau ia ke pēpani ne tuhia ia, hangau ke he whono ke pule he motu. Koe kamatanga he pepa, tutala au mo hea koa tō tangatanga hua, si pēo lata da tuturu ke tau se tā pepa ke whakamaua se tā pepa ia, e tau he ngoa he tau mamatua he tau tōru ne luku mo ia motu, he tau tāhewa hifse au whidungu whroa whaa, si hoko mai ke mga hau nei. He mo tau tangatanga hua, mita ke mana kua hahai ai whokitai e tā pepa lohi, ne tau se ne whakamaua i tau mana ia, ne tau se he matuwhi whene ka moko tāna puri oksi. Si whakaangia mo ia pepa, whuke au e pepa e hai ausi. Kamata mai he tau tāhewa hifse au whidungu whroa whaa. Exactly started before that, hako e tau whakamauanga, ko mina tukuni he tu tama exercise books. Yeah. Si ta mai mo tāna mo ia e tau exercise books o sia, si tau isa me e nei he tau matalima tuhi ne ana, e langaki ke taha pepa. Pepa lahi, si koe pepa ia ne whakahaongi au. Si ka mātau mo ia ke tohi hai tohi ngoa he tau mamatua, mo e na whaitala hawanga whuki na moka ne tauka he pepa. Si ono mo ia tohi au tohi ngoa e ko hai ne tutu he tau wilihanga whakamua, ke tona whaha ono, ko he alau tūra tau hala me kau tū, e tohi oista mnea, hoko na mea, whuke whalua alau pepa ne hahai e tau whakamatalanga tunga pe sak he pare mia alau tolu nei, po ke whakamana pia, ai, manau tu, ai, ka tohi ni ka hai e tau bōri mita ke whakamau e tau ingoa e hea tau tōru tau mamatua tau mai whakamua. Ka e
se le fua e pie pepa. Warata de ke whakakapusi, ke whakatapu, ke whaitama mena ha ke tohai. Si ka mani ene manatu hako au tāhai public servant moia mga ni hoko mai puli whakamua te manatu whaitama mena whukina ene manatu mitaki ke toela he mongo ni manatu ngai ene au tamina nei. Si ko ea tika ka kamatanga ia. Nā kai ni hahai ke pepa nei e tau hingoa he tau mamatu ia tali mai whakamoa he tau tāwhi he sau fitung furu mawha. Ka hahai, ka la lafi atu fōke mo ia hako tau. A tau mena ne manatua, te tau mena ne tutupo he mongo ia. Tau mena mitaki, tau mena hanghankereha, tau mena, some of it might be a little bit critical. Ka koe tau mena ne tutupo mga hala. Ai mai ka tuturu hake toka ke. Pehe li lifu hima Douglas nā kai koe pepa tohia mai tau aonga pulotu kai amanaki a ia ke whaitangata Niue whakaako ke tau aonga pulotu ke tau se e tau kumikumianga mo tohia tu whoki e whaulu pepa hangau ia ke tau mena tutupu he motu. Linga koe pepa lai ane koe tuhia ai hangau ke he tau mena tutupu he whono ke pure he mga hone hoko i tuturu ke pure motu. Kakamina honge ia koa pia e tau wata, naka inu ki tau wata, puke tau pepa ne tohi hangao ke mga hala ia. Si whakawui au ke mokatano haka hana lari hanga. Ka koe pareko ia ke hato tūru a tau whanau i luilo he mga haunei. Tau si lata kumikumi hanga pawake. He monga ne whai mga honga ia, ne whonga ne whai pepa ngai hai. Ke kisia, ke whakamau e tau whakaroanga, ne tau se tau mamatua ha tau tūru tau ke pure mai, ka mata mai, e tau whitung whukuma whake hoko mai ke mga honei. Koe tātara hoanga ka koe tau pepa pehena ke maeki a tau tūru ke tau tau mai ki sia, mai langmatai e ha tau tūru huru ke huru aki e hala whaune ko amamana ke tau tūru i ai. Ko e palemia ko lilifu ko Dalton Tangelangi ke he motu ko palau ke whāhita pune, ko whakailoa mai i Neofi, ko whinatu e palemia ke lata mo e whono he tau iki pole, he tau whahinga hua mai tau le kua tupu whakaofu. Pehe mai e whakailoanga mai he whakatu whono ko whinatu a ia mo e takitaki he ofisa mai tau le kua tupu whakaofu ko Robin Hekau. Ha ko whinatu e palemia ke he tau mutukehe, ko iki pule ko he tupe ko lilifu ko Crossley tātui e he kui palemia. Ko whono he tau iki pule ke whakatū tāla e tau whakaholoanga he tau motu Pasifika ke mautali atu ke he tau le kua tupu whakaofo si pia whoki ke he tau le kua puna mai ha koe hiki anga hai matangi mo e klaimete. Ko whiawhia lahi e kui he whakatū whono ko Australia ko lilifu ko Olivia Duncan mo e matakau ngā hua ke whakamōli e tau whiawhia ke he ua e whahai tapu ke mailonga e whianga ianga mawhala he motu ko Australia mo Niue. Pehea ia ke a PCN News i Neofi koe ua e whahai tapu ke tausia i e tau whakaholoanga ke he kehe ka koe apa waki ko whiwhili ke whakamanatu aki e Australia Niue Friendship Day, koe aho walu he mahina ha Novema he tau osi. Mai longa fōki ia, koe aho whakatātā e maanga ko tui he aho whaiumu, koe mana ia ko tau se tau whakaholoanga ke he mga aho pale la, kai mai ke watu ke kau whakalataha, koe maanga ko tui he pungi whaiumu. Mai longa fōki ia, koe aho whakatātā he maanga ko tui he aho whaiumu, koe mana ia ko tau se tau whakaholoanga ke he mga aho pale la, kai mai ke oatu ke kau whakalataha, mai maanga ko tui he mga aho pungi he aho whaiumu. Tari mai he whakailoa he whakatuwhono Australia he tau wafi me hong whumawalu ke he whakatu e ofisa hukui he whakatuwhono Australia ki Niue. Mai hoko mai e komisina whakamua ko Susan Allen he mahina au kuso he tau wafi ua whunu. Koe wha e whiwhine kua tū ko tofa koe tau komisina ki Niue ko Susan Allen, Lois Ellerton, Katie Stewart mo ia ko Olivia Thongham. Kua manaki fōki e whakatonga ADV Reliant ke hoko mai ki Niue he aho whaiumu. Ko
Koe whaheta puka hau, tō whai whakaholoanga whoki, ke lata moe matakau olofu apolo, he mutu ke mailonga e taulang matai mai, he whakatuwhono o Sitalia. Pena hatu tūru tō wala tala tutupu ke lata ia moe awhiawhinei, no whaame munuine po, mana tu ke tōlo atu ke mangana ko tui ke lata e mehelo tūru a whakatātā, e a whaiung he whaita punei. O sana sone holo nei ko mawehe atu, no whaame munuine po tu liliu whileweia ke whaita puka hau.